Genesis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Sangwe ikaze inshuti mwe bakunze bigari cyo kutrasi Hope Ministry TV turagarutse kandi tubaramukije amahoro y'Imana tubashimira cyane. Kuno mudashikishanya gukurikirana ibiganiro cyane ni kuri Trasi Hope Ministry TV nk'ibisanzwe. Protect Tracking yo ndagarutse ndi kumwe nande hari inyuma y'amasanamu ni Wizobi. Ariko kandi murumva yuko ngarukanye umunezero nuko tuba tumiri bube byiza byo guhimbaza no gutasira Imana tumeze neza turyohewe. Tushima twibuka iby'Imana yakoze rero singarutse ndice nyine mba ndi kumwe na gwagwaruka kugira ngo rushobore kuza no gwikore mugaho ruhimbaze rushima Imana kuvyo yakoze. Basha ndabigenza gute uyu munsi reka dutariki ibiganza turamutse abaje kudukurikirana twese tubabwira tuti shalom 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 shalom. Nuko rero mu kiganiro cy'uno munsi cyo guhimbaza no gutasira muri kino gice tuza kuba turi kumwe na tubabye agiye kutuyobora kugira ngo shwere kubandanya hano matazirano y'uno munsi. Nana turakwakiriye. Murakoze cyane. Asante sana. Amashachu Tugiye kuririmba ngo utogushima yo bayitwa nde? Utogushima ya waitu wande, utogushima ya wakomoka kwande, kiriru munu nande ngushime ube, Yesu mwiza uzuye, ugiza, 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 utogushima twese. Utogushima yo waitu wane, utogushima yo wakomoka kiriru munu nande ngushime ube, Yesu mwiza uzuye, ugiza, 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 subiramo kandi. Utogushima yo baitu, utogushima yo bakomo kiriru muntu we nande gushime ube, Yesu mwiza uzuye, ugiza, 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 amashachu
mwamuruta abandi ndaguhimbaza ndagushemeza hose kwisi kiriho na wundi mbikesha siwe sije na wundi ni wowe ni wowe ni wowe Yesu we ni wowe ni wowe kibirenge kandi kibirenge mwamuruta ndaguhimbaza ndagushemeza kubisikiriho
umuriro murawubona ibintu ntabwo tiko turabikora tubikunze ndagomba rero tubikore tubikunze tujyane n'akaririmbo kavuga ngo uhoraho n'amanangazwa rwose n'ibyaremwe n'ibiganza byawe inyenyeri n'uguhinda kw'inkuba n'uguhinda kw'inkuba zerekana ububasha bwawe tugana Amen.
kumana watanze umwana wawe kumusara imitwaro yanjye akayikorera imitwaro yanjye akayikorera yapfiriye mungogwe kwibya dusubira bakaniyo nibute iyo nebo kumana watanze umwana wawe kumusara imitwaro yanjye imitwaro yanjye akayikore yapfiriye yapfiriye mungogwe kwibya Ukama nimazimana yanje Vose mondo nimanore ngoro Krista zoza nanane mondo zewe azojana urobo wada Ukama mimatimana yanje Oze bondo nimano riguru Mamimana Nakuriribira Ore
tuvuga tuti mwami Imana turakuririmbira uri nkuru nino ndirimbo turi dusozera ko ibiganiro byacu twe twabateguriye na cece kino higira cyo gembaza no kwitazira kino gice naho tukirangirije ariko ibindi biganiro biracabandanya mugumane natwe dushimire mwebwe dukurikiranye dushimire Wizopit twari kumwe kurande kwa masanamu ariko kandi dushimire runo rwaruka twateramanye bakaba duteramije tukaririmba tugatazira mukamererwa neza nimana yo wahezagiwe hezagira abandi mu kubarungikira no video kugira ngo nabo barushirize kumva bwiza bw'Imana tutarika ibiganza tubike banura tubabwira tuti bye bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.